Baramukije mwese mukurikira Inkuru TV, muri kano kanya n'amakuru agezweho ari kuvugwa hirya no hino mu Rwanda, mu karere ndetse no ku isi hose, aho muri kano kanya tugiye kugaruka ku makuru agiye kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Muri ano makuru turaza kubabwira ko muri Uganda Generali Muhoozi kuri ubu ngubu yapfunze cyangwa yataye muri yombi abajenerali babiri bo mu ngabo za Uganda. Muri ano makuru turaza kubabwira abo bajenerali ni bande, Generali Muhoozi yaba yabajije iki, ni mu gihe Generali Muhoozi agaragaza ko ari we cyizere cya Uganda cy'ejo hazaza, aho kuri ubu ngubu Generali Muhoozi akomeje gukora impinduka zikomeye cyane. Muri ano makuru turaza kubabwira ibyo biri ko birabera mu gihugu cya Uganda. Muri ano makuru kandi turaza kubabwira ku byatangajwe na Donald Trump, perezida wa Amerika, aho kuri ubu ngubu Donald Trump ngo ashaka gushyira akadomo cyangwa iherezo ku ntambara ziri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Harimo ibyemezo bikomeye cyane Trump ari gufata, aho Trump yavuze yuko agomba gucyura FDLR ndetse no kuyirandura burundu. FDLR tubibutse yuko ari umutwe w'iterabwoba ukorera mu burasirazuba bwa Kongo. Uwo mutwe w'iterabwoba ugizwe ahanini na bamwe mu bafite uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. turaza kubabwira ingingo zikomeye cyane zahejeje gufatwa na Amerika ku kibazo cy'intambara ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kuri ubu ngubu Donald Trump yavuze yuko nyine agira ngo ashyire iherezo kuri izi ntambara ziri kubera muri Kongo. Ibi n'ibindi tutakubwiye turaza kubikubwira mu buryo burambuye. Nimba utarakanda kuri subscribe cyangwa sabone ukoresha ururimi rw'igifaransa, kandaho ukore comment ndetse na share usangize bagenzi bawe. Tubibutsa yuko ku Nkuru TV niho muronka amakuru mutaronka ahandi aba ari kuvugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse mu karere no ku isi yose. Tudatinze rero, reka aya makuru yacu twabateguriye tuyatangirire kuri ibi byavuzwe na perezida wa Amerika Donald Trump abinyujije ku mujyanama wiwe. Nk'uko amakuru ari kuvugwa abitomora neza, perezida Donald Trump yumvise ibya AFC M23 muri RDC akubitwa n'inkuba mu nteko ya Loni. Ijambo ryavugiwe mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye ryahinduye icyerekezo cy'ikiganiro ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwagaragaje ko igisubizo kirambye kidashoboka kuboneka hatarabwe inkomoko y'amakimbirane amaze igihe kinini cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byagarutsweho n'umujyanama wa Perezida Zunze Ubumwe za Amerika Masade Borosi wabwiye Donald Trump n'abari bitabiriye inteko ko ikibazo cya AFC M23 kimaze igihe kirekire kidashobora gukemurwa n'ingamba z'ako kanya cyangwa ibiganiro bidafite umusingi uhamye. Mu ijambo rye, Boris yasobanuye ko amakimbirane amaze imyaka irenga 30 mu burasirazuba bwa Kongo asaba ubushishozi n'ubufatanye bw'impande zose zirebwa n'ibi bibazo, yaba ibihugu byo mu karere, Afurika muri rusange ndetse n'amahanga. Yagaragaje ko ibiganiro byagiye biba mu bihe bitandukanye nko muri Washington, Doha no muri Rwanda, byagerageje gushaka amahoro, ariko ntibitange ibisubizo, ntibyagiye bitanga ibisubizo birambye. Yibukije ko amasezerano y'amahoro yasinywe i Washington hagati ya Perezida Félix Antoine Tshisekedi wa Kongo na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yashoboraga kuba intambwe ikomeye iyo yubahirizwa neza n'impande zombi. Icyakora yakomeje avuga ko
imirwano yakomeje bigaragaza ko ikibazo gifitiye imizi ikomeye cyane itararandurwa. Boris yashimangiye ko ikibazo kitari gusa ku mitwe yitwaje intwaro nka AFC M23 ahubwo ko hari n'indi mitwe nka FDLR igira uruhare mu guhungabanya umutekano w'akarere muri kino gihe. Yavuze ko kwirandura burundu byafasha mu kugabanya impungenge z'umutekano, bityo bigafasha n'ibihugu nk'u Rwanda kugabanya ingamba z'ubwirinzi. Iri jambo ryafashwe na benshi nk'ikimenyetso cy'uko Amerika ishobora kongera imbaraga mu gushaka igisubizo cy'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Congo, ariko noneho ishingiye ku kumva neza inkomoko y'aho amakimbirane, aho kwibanda gusa ku ngaruka zayo. Mu gihe ibiganiro bikomeje hirya no hino, harimwo n'ibyabereye i Doha muri Qatar ndetse n'ibyabereye i Rwanda, haracyari impaka ku buryo bwiza bwo gukemura amakimbirane akomeye cyane ndetse no kugera ku mahoro arambye. Gusa ubutumwa bwatangiwe muri Loni bushimangira ko igihe cyo gushakira ibisubiza ubusa kirangiye, hakenewe ingamba zishingiye kuri kw'inkomoko y'ikibazo kugira ngo amahoro arambye aboneke muri aka karere. Amahoro yahungabanye cyane muri aka karere bivanye n'intambara zibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Dukomeje n'aya makuru yacu, reka tuve kuri iyo nkuru tugaruke ku makuru ari kuvugwa muri Uganda. Abandi bajenerali babiri mu gisirikare cya Uganda batawe muri yompi ku itegeko rya Generali Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Perezida Museveni. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, Generali Muhoozi Kainerugaba, yongeye gufata icyemezo gikomeye mu rugamba rwo kurwanya ruswa n'imikorere idahwitse mu gisirikare. Ategeka itabwa muri yombi ry'abasirikari bakuru babiri bafite amapeti ya generali. Amakuru yemejwe ku wa kane tariki ya 26 Werurwe agaragaza ko Major General Don William Nasaba na Brigadier General Johnson Namanya Abaho batawe muri yombi bakekwaho ibyaha bifitanye isano na ruswa. Uku gutabwa muri yombi kwabo kwashyizwe mu bikorwa ku mabwiriza ya Generali Muhoozi Kainerugaba binyuze ku mugenzuzi mukuru w'ingabo za Uganda, akaba n'umugaba mukuru wungirije wazo Retired General Sam Akidingi. Abo basirikari bombi babanje gufungirwa ku cyicaro gikuru cy'ingabo za Uganda giherereye i Mbuya mbere yo kwimurirwa mu ibanga rikomeye mu masaha y'ijoro bajyanwa muri gereza y'umutwe w'ingabo zidasanzwe ya Kasenyi iri ku muhanda ujya Entebbe. Major General Nasaba yari asanzwe ashinzwe igenamigambi n'imikorere ya buri munsi mu ngabo za Uganda, mu gihe Brigadier General Namanya yari aherutse gukurwa ku nshingano zo kuyobora ishami rishinzwe abinjira n'abasohoka muri Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu. Icyemezo cyari cyafashwe na Generali Muhoozi ubwe. Gufatwa kw'aba bajenerali kuje gukurikira ibindi byemezo bikomeye byafashwe mu minsi ishize, aho abasirikare benshi bakomeye mu ngabo za Uganda UPDF bagiye gukurwa ku myanya yabo, abandi barapfungwa. Ibi byose bikomeje kugaragaza umurongo mushya wo kuzana imyitwarire no kubazwa inshingano mu rwego rw'umutekano. Abasesenguzi bavuga ko Generali Muhoozi ari gushyira imbaraga mu gusukura inzego z'igisirikare agamije kugeza icyerekezo n'imikorere myiza mu ngabo ayoboye.
Uyu murongo we ugaragaza nk'ushaka gushyira iherezo ku bikorwa bya ruswa n'imyitwarire idahwitse byagiye bivugwa mu nzego zimwe z'umutekano. Nubwo bimeze bityo, hari abibaza ku ngaruka z'ibi byemezo bikomeye cyane cyane ku mibanire n'imikorere y'imbere mu gisirikare, dore ko gufata abasirikare bakuru bishobora kugira ingaruka ku mikorere isanzwe. Icyakora ku ruhande rw'ubuyobozi bw'igisirikare, ibi bikorwa bishimangirwa nk'intambwe ikomeye iganisha ku kubaka igisirikare gifite umurongo uhamye, kirangwa n'ikinyabupfura, ubunyamwuga no kubazwa inshingano kuri buri wese muri izo nzego za Uganda, aho General Muhoozi Kainerugaba akomeje kugaragaza intambwe ikomeye cyane mu guhindura ibintu, ariko bamwe mu basesenguzi mu bya politiki ndetse n'igisirikare bakavuga yuko Kainerugaba ari mu ntego ziwe zo gukomeza kwiyerekana ko ashaka kugira impinduka zikomeye cyane mu gihugu cya Uganda, mu gihe uyu muhungu w'umukuru w'igihugu cya Uganda, Perezida Yoweri Museveni, bivugwa yuko ashaka kuziyamamaza nyuma y'uko manda ya se irangira muri kino gihe, maze akaba ari we akomeza umushingi washinzwe na se Generali Yoweri Kaguta Museveni. N'aha ngaha dusoreje amakuru yaragezeho yari kuvugwa mu karere. Mu kandi kanya turaza kubabwira n'andi makuru aba ari kuvugwa hirya no hino mu karere ndetse no ku isi, cyane cyane mu Rwanda. Bibe byiza, nibyo mbifurije.